kumsang khat zariat somruk pariat khan Lincoln County Tennessee ya chuan Hmeichhe nau sen dangdai zeta pianga chu Josephine Myrtle Corbin hi ani maktakin Myrtle hian ke Pali lai aneya chu mi ti aya adanglam na takle ngai event a hlo chan chu ani aom zia taka chuan chung ke Pali te chu anzawain ama ke vektur ani bik lova pani chu ama ke pa ngai tur nge ni in pani dang ero a phir pui tur in siam puitling ve talo ke tur ni in anzawai chuan ama hian an beta ani a phir pui tur hi akonga chin hnuai lam bak an siam puitling lova ke tangpo pathum ve bak anei lo ani hetiang hi thil thleng zen lo tak ni in asap chung tak chuan dipai gas ti in an soi china Myrtle hian u naw nu ke te chu du tokin a control thei veka ma se an tet big em awangin kalpui na na mang theilova alai taka anwai thak dun zuar awang hian ake antikwala chu wang chuan ke Pali nei e tilovin ke pakhat chau nei ang mein kalhi a harsat viau thawani awan dwai viau rual hian van nei na deu ero anei chu atak sapeng danglam le dangdai tak hian mi a hipin alarpui hle thung kumsom pathum mi ani chuan barnam sarkas zomin heng ake chuang pani te hi phekhok le muza te po buntir ve thlapin mi ma a ain lan china tleirol mel thaving veng le nal tak ni in a chevel chuan mi mit ala le chin ma se akor fual an po chin che chuan ke Pali alo nei khiau zel boxi a chu wang chuan alarin mi ngai ven a hlo rem chin hle chutiang chuan kar khata dollar zali somnga India poisa a cheng sing thum sang ni zani somsari pakhat lai athok chuak ve zia chin ti chuan kumsom pakomi ani chuan doctor pakhat aming James Clinton Bignell nen chuan anin nei ta a hemi hnu hian zoin sholama po inlan to lowin atap tom zui taboka tin chutia Hmeichhe ke Pali nein pasal thatak an nei mai chu mi makti le soizui a hlo hle a tin mi te sha chak em chu Bawp Pali lai ane ani chuan ser engzat nge aneyang pakhat nge pani ti hi ani achana chu Myrtle phir pui tur Hmeichhia kha soito angin akonga chin hnuai lam chu an siam puitling veka apisil dewe ti mai kha ania chu wang chuan ser te po anei man vek chumi omzia chu Myrtle hian ata nen a u naw nu ta nen ser pani anei ti na ani Dr. James nena anin nei nu po hian fa panga Hmeichhia Pali le mi pa pakhat lai an neya an soidan chuan a fa te zinga pathum chu a ser pakhat zo ka changina shinga adang pani te hi a ser danga changin a shing le ni in an soya he thil hi ama Myrtle le apasal Dr. James te ka atangin thudik nge ani ti nem nge na chu a omlem lo na a ma se medical lama chang po in thil thleng thei ani ve tlat tho George M. Glaude le Walter L. Piles te le khabuzia Anomalies and Curiosities of Medicine tia po chung ser pani te chu in Caroline nan le naw shin nan a engatan po a man thei ve ti an ziak ani chuan Myrtle pasal Dr. James hi avane big viau tura ngai phutang Myrtle pasal fanaw neya show achol santak nu hian sarkas shanga te chuan Myrtle ang tur hian show buat sai tu te chuan chiklem te mangin sarkas chen khata chuan Hmeichhe pa ngai chu chera chutirin cher nunga Hmeichhe dang an mutira ti chuan ahmalama tang chuan ke Pali nei angin an lang ve thei chin ani la uvek po in boblem siam chopin an konga china an wa chop mai china ma se Myrtle nula mu nuam le original tak ero mu tora ommia tolawa wangin ama entona siam chop mai te chuan Myrtle angin mi ngai ven le lom an hlo te chiam chuang lo ti chuan Josephine Myrtle Corbin chu kumsom ruk atlin makar kumsang khat zakwa somni pariat me ni rukhana borala arwang chu Texas a phum zui ani tabok an vuini hian a thlan chung chu cement mangin an char phui ngal veka chu muna chuan apasal Dr. James chuan anupui thlan cement manga an zut nan ngal vek chu ngak ro thakin darkar tamfe
chulai hmuna chuan a om chil zui ani hetia anti chan chu anupui taksa ang hi thilwang takle om zen lo tak ani ba ka United States a na chuan milar le mi ngai ven hlo tak ani awangin mi fing swal tu emo in zir chena tan emo enga tan po lo phor le in an lo ru bo dayang ti an hlo wangani chutia cement manga an zut ngan vek nu le cement po aro chat vek nu chuan ngai ngam takin an ho san ve thei chawani makve deuh chu Josephine Myrtle Corbin chanchin bro sapiang hian thalak pakhat Ashley Bracewell nia soi thalak hi aron lang ve zia chin an soi dan chuan kumsang kha zakwa somkwa Pali July khan Ashley le tuidon tuizem ilo siam tu plumber a ming wen chu anin neya anin ton dan po Ashley in chanchin bulamin an komna athu soi mi pati nuam le ama shathiam takmi azong ti asoi changin ni in chumi hnu chuan wen le Ashley te chu mangai na khura tludunin anin neita ni inan soya chu mai ni lovin kumsang kha zakwa somkwa paruk me ni som pakhat khan skying atina Ashley chu aboral ni in antar lang telbok chin ma se Ashley chanchin ero hi chu dot lang hlak phwa chop mai ani thung he thil hi Weekly World News dot thule ni lo baksak nui zathak le hlim om taka phwa chop kwal chin hawin an siam chop mai ani thunga chuti ani chuan thalaka kan hmu me chebop lian zet pali nei hi chu alem mai ti na ani tin thulom om tak bok chu khovel changkang le thiam na po azwan tor to na a cheng kan ni a chu wang chuan Myrtle-i case ang hi nau piang po om se doctor thiam tak te chuan olsam takin anzai tha thei to kumsang kha zakwa somruk pariat kumsang kha zakwa somsari pathum le kumsang ni sompali po khan hetiang nau piang hi om le in thlotling takin an lo zai to ani chuti ani chuan an tak sapian phung danglam takawanga an ruang takngial po min an rubo palang ti hlawa cement manga zut mam nan ngal bur po angai to lem don lo ni inalang engpo ni se Myrtle-i pasal Dr. James kha alo fak om khop mai keini ni la chong moi lo ni lo se Bawp Pali nei chu nupui pasala kan nei du donem ni rap fe le chi fe kan tam viang mai theiani doctor line ni chunga mel chale chelo anti wang po ni lem lova apian phung danglam takawanga mi zong makti le enjui vong sarka sa mi en nom turata na in lan chin chu nupuya aneyania mangai na ro pui tak zong aninge mai ole tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai se lepeka ai ngai nom le bengbar thak jok nen kan lo le thuai don nia chumi ma chuan thlir tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule